Тиран Уджа много лет переводил учебники для школ по математике на крымско-татарский язык, и, соответственно, в процессе перевода у него сам собой получился небольшой словарик. И когда мы с ним познакомились, это уже сколько, 11 лет назад было, узнавши, что моя основная специальность математика, он сразу сказал, что а вот возьми, посмотри, вдруг какие-нибудь тебе придут в голову идеи, что поправить, что добавить. Ne kıyınlıklar var idi. Birincisi o sinonimler. Çünkü adi tilimizde, lakırdı tilimizde birkaç söz sinonim olabilir. Lakin ilimde o türlü işte anlamlarını anlatan. O birkaç türlü farklı termin ve onlarını elbette bir sözle ifade etmek olmaz. Birkaç misal getireyim. Misal için riyad, порядок, последовательность деген sözler. Aslında üçünü Kırım Tatarcaga sıra deyip tercüme etmek mümkün. Lakin matematikada o türlü terminler, manası farklı. Математикадан milli mekteplerde ders bergen hocalarga ve asıl da milli mekteplerge kadrlar hazırlagan pedagogika institutlarında studentlerle çalışmaga bu monografiyani, bu kullanmanın lugatını pek büyük faydası olacak.